Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Maya pabengin ng Diyos po kaya kayo nga nini po Kuya Marvin at makayantabi kayo pa mo rin po king DWBL 91.9 Bright FM ing radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamong Season 2, Episode 22 ng programa ng Archdiocesan Council of the Laity ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ing like ko, love ka, programang makiramdam at magparamdam. Kalay ko, abayan nyo kami po king metong oras sa kwentuhan patungkol kareng may ayaliwang pigagap tamong like ko at den kaya katamong may ayaliwang kayausan. Okay, at bayo kaya po mag-start na ng bengi. Buri ko lang mo pong dinan maya pa oras rin kaya katamong makiramdam. Yan, welcome po at kumusta kayo po? Yan, at syempre, yung kanako pong kayabe, via Zoom, magpakilala niya po. Confer. Maya pa bigyan ugat panapon po kareng kaya katamong makiramdam at Manalbek yung Facebook ini po yung kaya kayong kalay ko Fer Santos ibat po kayang parokya ng Ginong Mitas Banwa. O ito, siyempre tuling sinabi na niya po yung kayang parokyang kabibilangan. Bibigyan kaya naman po yung maya pa oras kareng kanakong kaparokya king Balen Santa Ana. Kumusta kayo po? At siyempre yung kaya kami pong malugod kura parokya pong Ray Cruz. Ayan, Confer, Oy, lupang antabayan ng tepa yata ang bagay, kaya katang kaya bengining bengi, nano kanong sabi na. wapin chinyat Kepin sabi ko mag-on air ta na nga ako birthday ng Ening Aldong iti nga siguro disoras yung bagya. Wapin. Pero tatagal ya kanyan. Wow. Anyway, Anyway, Marvin, den parokya tamo busy sila kanyan na. Den parokya tamo ako busy sila kanyan huling Advent first Sunday Wapin, of Advent bukas. king mapila na pinandit, magumpisa ning Adviento ne, kapatak na ning alas 6, kabang magprograma ka ta Confer, lumikas ne, ing banwata mo, yan. At Happy New Year karang Katoliko bukas. Yapin. Wow. At syempre ne, kabangan tabayanan tayong kaya katamong kayabe ngening bengi, dinanta na lang mo namang mapila na paganakarin kaya katamong makiramdam niya Confer. Atsuneng kaya katang bisita yung makaltoking screen. Wow. Pakit na niya kanya ng kaya katamong tech team yan. Medyo makakain na lang. At syempre kabang parinayan tayo, yan. Then pong bisang makyabe, king kaya katamong kwentuhan, karing ating greetings, so nano man pong buridang ipayabot, yan. Mag-text kayo mo po karing kaya katamong miyayaliwang platforms. Mumo ng daily rin kaya katamo pong text line numbers. Globe subscriber 0915-954-1303. Karen naman pong smart 0918-351-8282. At karen naman pong Sun Cellular subscribers 0942-357-4268. At syempre, Confer na. Malyari lang naman magkyaga. Malyari lang mo namang Manalbe online. Yes. Katamong kalay ko. Muntala po kaya katamong YouTube channel na ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 91.9 FM. O kaya po kaya katamong Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM, o kaya munta kayo po king Facebook www.facebook.com/official.asf radio. Pagibanggit nyo na po kaya kayong parokya, kabibilangan, bangkanita, adinantalang maya pa oras, dan kaya kayong
Paris Prison po din kaya kayong kaparokya. Yes, yes. Kaya naman pong ating Twitter, ne, pwede kaya rin po ang tabayanan, karing kaya katamong Twitter account, DWBL 91.9 Bright FM or username at radio_ASF. At Instagram naman, DWBL 91.9 Bright FM, ang maki-username at ASF Radios. At ngayon pa mo po, ne, pasalamat na kami at sana lawantala po at pakibalwantala rin miyayaliwang programa. Aliwa mo po yung like collab ka rin miyayaliwang programa na yung kaya katamong radyo. Ban kanita, dakala po rin kaya katamong maging kalaykong kakaluguran. Yan. Kong Fer, tune yung kaya katang matikas at matena ka na bisitang yan yung bengin eh. Pakilala may pa, Kong Fer. Kong Fer? Well, siguro, i-greet tayo pang happy birthday. Ne? Wow. Birthday ng Yening Aldong iti at iyap kaya bitamo kang celebration ng kayong birthday. Yapin. Po ka rin member na ning board na ning Sinokwan Festival. Siguro mas masanting yung magpakilala kaya sa iyo. Yes. Nala naman din kayang kayabe. Ne? Yes. Makamute yata. Kong Irwin, makamute ka pa. Okay. Hello. Makamute ya? Yeah. Erwin, makamute ka. Pakilala mo yung kay sarili mo. Yan. Kaya ko kayo po. Yan. Kong Irwin, sabihan mo po nung Tagaloka rin ka at nanoya po yung kaya kayong kasalukuyan na aaniba na grupo at yung kaya kayo pong kasalukuyan na posisyon katang grupo nga ita. Katulad tamo po, may dahil nakatamo ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated at magsilbi tamo Germano Mayor ng Banwang Maynike 25th year anniversary na po ng Sinokwan Festival, which is the Mother of All Festivals in Pampanga. Pangapat ko na pong beses maging Hermano Mayor. Ako balo nung dapat kong pagmaragulo, dapat kong ikalungkutuling wala mo talagang natin yung lupusanan, pero kalupa na po ng balang Kristiyano, hanggang krus lang na minsan, kailangan mangilang makasalbo. Ngayon, kaya mo tingkaladuan ng Pampanga, gawat tamo po. Okay, so... Sabihan ko pinsana, Erwin, congratulate na ka o alida kay congratulate ako pinsana. Medyo may nice sound ng Erwin kaya kailangan medyo choppy ang bagyaing kaya kang audio. May headset ko pin baka mas malino kayong damdaman yung kayang amano ne. Okay, so dakala salamat ne at bistaman po aldo na ning kayang kebaitan. Inabayan na katamo nya pagbigyan kaya pa compare nung makamaluto yung iningal daw ngayon ni. Balo ng kong Erwin namburi kung sabihan ganyan. At syempre Siyempre, kay ba tapang may Great Wednesday, January, susundo kaya din natin malako. Okay. At conferne, bayo tayo umpisa ng kaya katamong programa ngayon Bengi. Abe tamo siguro mga din Confer ikang mani muna siguro kaya katamong sige. Okay. Sige. Para formal tayo pong ibuklat at umpisa ng kaya katamong programa, mga di tamo po. Tagalog po yung prayer tamo para sa mga tagapakinig at nanonood sa atin na Tagalog mula sa ibang lugar. Yes. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mahabagin at mapagmahal, patawad po sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Salamat po sa biyaya ng paglilingkod sa media. May pabatid nawa namin sa mga taong pwedeng marating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya sa anumang kalagayan nila sa pamilya man, komunidad at lipunan. Mangusap ka sa amin, samahan mo kami, mahal namin Panginoon, upang sa pamamagitan ng programang ito, maipahayag mo ang kahulugan ng mga nakikita at di nakikita ang katotohanan sa buhay. Basbasan mo ang gabing ito upang tumagos sa aming puso at isip ang bawat hibla ng aming karanasang tatalakayin. Gamitin mo ang host, resource persons, technical people na sangkot ngayong oras na ito upang maipahayag at maipalaganap mo sa amin
ang katotohanan at mabuting balita bilang gabay namin upang tupdin ang bawat hamon ng buhay na naayon sa iyong kalooban. Mahal naming Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Dakal pong salamat kong fair ne keng kaya kang pamani muna. At syempre bakang tapo hindi ng tamong dita ka pa mi balik kaya tamilabas ang tamong episode. Pisabyan tayong makuyad ne. Kong fair nano yung kaya kang pinaka highlight at tatandanan ketang maging episode tamo last week. Uy, bali itong episode tamo last year, nitong yung soon-to-be festival. Yes. Nung yung Sinukwan is the mother of festivals in Pampanga. Yung namang topic tamo niyang last week, nitong yung soon-to-be, malamang yung pinaka-youngest festival, King Pampanga kanyan. Yan Well, na, mapilang Pinahon. Kita may banggit tayo episode last Sunday ne. Ya pinanitang karelang maging 10th year na ning karelang maging festival. Ita po nga sa tamong May Ganga King Santa Ana nanong nuka rin iti sasalamin niya king maging kwento at kultura ning biyak kasal pantayanan king Santa Ana. Anong nuka rin May Ganga yang simbolo ng sanwa na tala paminyag. At ing maging gabi daring tao, potang parapit na yung kay kapaskuan ne. At luluwalya mo talaga iting May Ganga. Since the time na mag-start yan nang may palwalya ulit in the year 1970s. At hangga naman ngayon luluwal na palaging May Ganga. At may ginemparte na ning kultura na ning Pasko na ning Santa Ana. At syempre, pangarap na rin King Balen Pinpin o King Balen Santana na sana iti madeklara ng official talaga na festival na ning Karelang Balen. Yan. Kaya kami palang Balen, taga Santana po yung kaya kayong Talasuyo. Okay, so kung fair, dakala salamat niya kareta po nga kayang tabi mi at may kipagkwento at may kiabe kitang episode ni last week. Dakal po salamat. Kung fair. Yeah. So ngayon naman po, ang bengi yung kaya katampi sabihan, meto niya namang festival, ing mother of all festivals in the province of Pampanga. Wow, pero siyempre, December, wow, pero siyempre, bakanta medyo mabitin lang bagya rin kaya katang makiramdam. Wow, yes. Pututan tayo ban kanita po, tang magbalik tamo, mas makaba yung kwentuhan. Kaya benaning kaya katamong birthday boy, kaya beta mong ini. So, kalay ko, kayo po mama ko at mag-break tamo po pong bagya at abayan niyo kami po kaya kaming pa magbalik uling iting programang Makiramdam at Magparamdam. Kong fair. Laiko, love ka. Laiko, love ka. King kapupusan ning bulan na iti, at 30 ning Nobyembre, pagmasusyan nening banal a kapulungan katolika, ing kapiesta ng San Andres, metong karing 12 apostoles ning Ginoo, ya ing kapatad ng San Pedro Apostol. Penaral na yan naman ing mayap a balita ning Ginoo, at karaniwan niyang mayayakit ing larawan na, ating kayabeng eke sa krus. Uling kaniti yamipako ameging sangkan ning kamatayan na. Kareting aldo nung nuka rin gaganakan tayo, anyawaran tamo ing kasahupan na, ban kanita, lalo tamong mipalapit kang Jesus kalupan na. King makasubaling paralan, ipanalangin talaring hanggang talapagobrang, magkikaugnayan king pamanasan. Mamilat niya sanay San Andres, banlalong sumulong ing karelang kabiyayan. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kayan tabe taya kaniting pamagmasusi king kapiesta ng San Andres Apostol. At ibat po keni king parokya ng San Andres king Balen ning Candaba, ini po i Brother Prince Charles Parongo Gumabon, metong karing talasuyo ning parokya, kabilang karing Knights of the Blessed Sacrament, pupuge kaya kayong masayang piyesta ng Apong Andres.
Kaluguran kong kapatad kang Kristo. Umetaning sa lubungan ning bayong banwa king kalendaryo ning Santa Iglesia Katolika. King Aldo Domingo, pagmulan tane po ing Adbiento, panahon ning mataimtim at matulang pamagsadya. Magsadya tamo, uling pasibayo tayang ganakan ning mumuna ng panyatang Jesus king ketawan. Sa sadya tala naman ding puso at kaisipan tamo, banmitangad la king kapanayan, king kadwa ng panyatang Jesus, king kapupusaning panahon. Manano na sanang mikatmonya king kalam ning Dios, ing pamagmasusi tamo king Adbiento. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayantabe king pamagsadya para king pamagmula, king panahon ning Adbiento. Ini po ing kayong talasuyo Pablo Virgilio S. David Didi, Obispo ning Diocese ning Caloocan. Magbalik po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At kaya ako pa mo rin pong yaning bengi rin kaya kanakong kayantabe via Zoom mo muna dili kong fair ating kaya katamong birthday boy ikong Irvin. Ayan, maya pa bengi po kaya kayo kalay ko. Kong fair, kalupan na nitang amano mo nandin iting kaya katamong pipagkwentuan ngayon ya piningin duda rin hanggang festival ketiking probinsya na ning Pampanga. Compare mamiyang makuya da amano ban ganita mas masanting tayo nga pagkwentuhan iti. Siguro ako ing sinukwan niya yung potang mamuklap na yung December ngub na yung Sinukwan Festival na yung mag-umpisa ka ng ega na ganang festivals tamo na yung Disyembre kaya naking probinsya. Pero masanting siguro i-Erwin yung mag-explain uling deni rin talagang manibat king ibat. Makatutok na lang yung Sinukwan. Erwin, ano nga sabi mo? Introduction tapa mo. Makanano yung mag-umpisa yung Sinukwan Festival? Wow. Kong Erwin? Yes. Nung napansinan niyo po kasi yung Sinukwan Festival, pala mo, kumbaga kaya makisawa na yung kaigitad, no? At langit pulot naman may start niya po niyang December 1998. Pero yung background na po kasi nini, makanan yung Sinukwan Festival o may ngailangan ni Sinukwan Festival. Nung tatanda ng tamo niyang pamakbo niya po yung bundok pinatubukit kaya ba't kakalamitang bunan kaya di Pampanga. Makalungkot mang isipan, di takba nakatamo mo kitkot mabiya kanita bilang neto malaki. Uling imburidang malyari kanita ng gobyerno mo. Let's just umpon kongreso, amburida. Paborenta niya mo yung naturalesa. Nung mo ka rin ay kalating lahat, kaya ba't ilipat tanan mo rin Kapampangan kaya nga liwang lugar. Mm-mm. Pero then kung kaya katamong menibo na kanito, then kaya say Pampanga movement, kan walang dapat makanyan litrato rin Kapampangan, lalo na rin Kapampangan, natin lang ugali, mag-rebelde with a cause, natin lalaban na kitang dapat ilaban niya karela making masala kanita. It is to die or to die ang tamo kanita it's either patay na kami mo or magpakamate kami para kaya kami laban or gawan niya yung megaday para kay Pampanga. And the rest is history. Kaya ba't na po may gawa nito, may salbaya, inaliwang party ng Pampanga, at kay ba't may palik na rin Kapampangan, keti, may rebuild ang pasibayo, at may salbaya in physical Pampanga kanita, at may pabusten in may kawa-kawa nila tamo, parang yan waliwang Balento kanita at probinsya. Okay, so yapin po ito nung lalawan tayo po at inya po palang mabayat at malalama paghugutan bakit iting Sinukwan Festival may gumpisayan so makanano lang nano na lang maging milestone sa nini kitang milabas sa 25 years na ning kwento na ning Sinukwan Festival from the time na amupen
digso na mo may wala ing balen ing probinsyang Kapampangan king kwento na ning bansang Pilipinas ne. So nanuno po ret ang maging milestones na nini 25 years ago. Opo, di kaya rin na po dito, may gawa niya pininday, may nagawa na rin tail dikes, may na-protection na ni Pampanga, at may umpisang ditak-ditak, yung pa magbalik na rin, big pa mag-rebuild. Pamangumpuni na rin Kapampangan kayo may nasira tamong sosyedad, ang po pang komunidad. I isip, dahil kaya katamo kaya sa Pampanga movement kanito, nung asal ba tayong katawan, kumusta naman yung kayang kaladwag? At hinihapin kaya katamong mabanding kasalasayan, kaya katamong kultura, ang pangamanong siswan. Kaya makanya pong mitatagin Sinukuan Festival Team. Baka kanita, sesenta naman yung kaladwanan ng kiratamang Kapampangan. At may kumpisaya po kanita, hindi ka parada, daring may alwaliwang balen, baka kamisan kalto tamang kiratamang kamisan metong, at may bait na rin may alwaliwang aktibidades, lalo na alimbawa, rening lakan at lakambili ng Sinukuan, kaya ba't din ang alwaliwang activities. Miras pakitang puntong may kapananaman tamo kanita, mismo kiniking Bonto Karayat, uling may nasang makalagyo yakang aring Sinukuan, yung Kiratang Festival, antimong tanda na rin Kapampangan na matapang, biyasang sumuko, biyasang milako kapanayan, king ka rin ang laban. Kanya, may kukusala namang mela lang din ng alwaliwang kanta, may disenyo ya official steps na ning Sinukuan Festival, yung sa of the rin kiratang choreographers. At dakal no po rin may bay kami alwaliwang aktibidades, basta magpasulong kayong kiratamong kultura at pamana. At chula naman kending disenyo da po rin Kapampangan, at may kilala naman din ng alwaliwang kalutong Kapampangan, po rin kiratang arts and crafts. Dukit, kaya benala naman pukit. Wow, so kakitala po ni eya mo pala teterak hindala ning Sinukuan hanapin ni. Eya mo po laban-laban la ring balen no ne sisimbolo yang metong espiritu na ning metong Kapampangan na tinalakad gulot na ning matindi at makatakot karanasan ne. Pero bistaman makanita, may nalakaran tamo bilang metong Kapampangan. Dating meging miyayaliwang programa nga reti, nanula po rin sa salamindang values naman king kakatamong kultura. Manibatan ketang milyaring pangasalbanan ng Pampanga ketang matinding karanasan ita. Yung simpleng putang po siguro. Marvin, Nung may burala kung mapa ng Pampanga, o may burala kung mapa ng Pilipinas si Pampanga, at ala nang magsalitang Kapampangan, ala nang kantang Kapampangan, ala nang misulat kalibrong Kapampangan, no rin kang kaya niya niya ako pin. Baka Tagalog dan, kasi managalog no rin dakal natin. Itong value na yapin tang makanano tamong ilipat, ipamana, ining gintong amana tam, rin kaya tamong pipumpunan. Makanano tamong ipabalo pasibayo niya, modesty aside ako po personally, kaya natawanan ko in misulat kong libro, kaya Kapampangan. Nung gagawa ko mang kanta, panikwa ng priority ko rin Kapampangan. Nung ginawa ko mga liturgical songs, bayo kaya tagadugan o gawang kay Nipis, mas burigay kay Kapampangan. Uling, nung yata mo pangatawanan, nung yata mo gampanan, yung balo no ka rin tamo ka rin, makananula rin tutuking generasyon o rin tutuking BP, nung wala noong dasan, iba't kaya katamo. Kung fair, ating ka nga mano. makayamang tatangalan o ding anak makiabela ka rin competitions at gagamitan din nga manong Kapampangan kasi initang language that unites us netang masanting yang akakit ka rin aga nakako kanita at yung tapang
parada, makabalot lang lahar, den makyabe keng parade, ni portang karelong float, ni Erwin. Mm-mm. Kong Irvin, natin yung... Mm-mm. Aga na ako nandun nabanggit siya yung mahigangan way back mid-70s. Panta mga takutan ko rin Marvin, muling dela na lang nga po Samson, metong ka rin iakong Venancio Samson, pari ni ganito. Dela no sa tutumas at equivalent significance na rin, basta tiya mga takutan ko, pero tatakik yan nila kayo dalan Potang malapit din simbambengi, iparada Tornet. At paglawin panyilipan nila kay Lalang, then may ganga, at kikimot la rin, at pangaragulda. Pero, lewen me, kita mo, ugne tamo bilang balen. Atin tamong koneksyon kayong bahalang metong. Dito nga manuan ng kompera makabalot na kayong lahar. Probably, he might be referring ka rin makatapak festival kanita. Kasi, kayong Sinupan Festival, welcome lang ang pureng miyalualwang balen. No pa rin, papakit da in Legwan at Sintingan Karelang Festival. May nga bait lang ang pureng ito, iba't nanita, bala mo yung balang balen, maging mapagmaragulya, may ka sense of pride, ang sense of identity, nila kapag minagaling festival da. Tumang binali, naguman sandok, kaya kami Santo Tomas sa sa Buaga Festival or sa Buwag Sampaga Festival. Ating pinokpo ko na ning Florida, ating Camaro Festival ning Magalang, etc. Ini po yung masamting ng milyari kay Bat na nita. May bait lang ang din at din Kapampangan kay Bat na maging mapagmaragula kay natin sariling atin. Pero siyempre, iya mo naman may gumpisa hindi karetang nanoy tanan, tambing na yung festival ne. Dakala rin maging pegdalanan tamong kapag subukan at dadalanan. Lalo lang mo rin ang pinaka-highlighted kapag subukan na dalanan na naning festival ay niya. Umena pa sigurong dalanan kong Erwin. Talking of detang kapag subukan na daralanan tamo, impact etamo kalingwan bilang Kapampangan, kay Bat na nitang pimakbuging pinatubo, may tampunan tayo yung lahat, kabiyayan may nasira, pero eluwain ting kikatang pagmasusyan. Eluwain kikatang mo rin yung highlight ito. Doon makanano lang tinalakat pa si Bayo rin Kapampangan, makanano lang may kumpista kayong karelang kabiyayan, makanano ting binu pa si Bayo yung karelang komunidad. Makanano lang tilakat tunggal-tunggal, yung karelang palepe, nintun kayong mako, pasukad yung no, parang na makakapun ng dati. Deni rin challenges kay katamo at pero penikwanan tamong sumambot kareti alam pasantalap at ining Kapampangan resiliency ang popaytang kayang may bugmate diwa in kayang pekakalagwang naboring isuko hanggang kanino anya we always rise up to the occasion. Anya rin Kapampangan as we all know, kilala na, emo keng karelang tepangan nunikit ang kaburiandang pa ni lumampas keng nano makapagsubukan. Dakatana po din na challenges keng Kirakang Festival, numero 1 niya po itang na minsan kukulang tamo pondo. Niya po, uling privately initiated niya po ining kikatamong festival. Pero bano-bano milalabas naman, kalupa na po ng balang pamilyang Kapampangan, milalabas ng grasya ng Apodip. So, yakong ne, to tell you honestly, ne rening sasabihin na po rin kaya katamong guess nga ni talagang revelation la ka na ako rin na nung ka rin sabi naping Kong Erwin nandin. Po tanong nga lamig kwento rin makalingwan la talaga. Makalingwan la rin ang nung nanoya po talaga yung meging baytanan ng festival ay niya at nung nanoya talaga yung tutunang espiritu bakit gagampanan tayo ni Bano-Bano at pagkapilitan tayong isadsad gulot naman ng kakulangan keng pinansyal hanapin Kong Erwin sasadsad tayo uling iting aliya mo pride ne pero atin yung lugod at
dadalan maragul kain nanita kaya describe itang maragul kwento na dapat yung mawala ka rin balang puso da rin tunay kapampangan kung Irvin. Correct. Ita pong kaya katamong kasing isipan na ako pinulit-ulitan ko. No rin do kaya pulutan din kapampangan na ako. Nung dinatanging panahon na kalupan na ning lahar linubod na katang pa rin ng liwang lingwahe. Nung kalupan na ning mabilis sa danong, malalam na danong, bala mo, bitakpan kikatamong pangkapampangan niya. Kita mo walang patugod siguro, wala mo kakaweta mo ng misan. Kaya kapag subukan, pero pilit tayong papalto yung kikatamong batal. Bang mangisnawang pasibayo and hopefully misakatamang mo. Kaya kitang sumangit bang kanita, wag mo siya tayong pasibayo. Nanuman yung maling kapag subukan tamo ang timanemisan. For example, this year, moving forward, nung mapansin niyo po, nakatamo ka na kalburing gawan, pero ulim po ating pang-COVID restrictions, in line ka rin bibiyada pong order kay katamo. For example, kay DepEd na po, kailangan pa mong tuki, kaya ka rin lang yuyutos mo ka rin ang gamburi, tala mong magkyaberan na kalatao, o rin da kalayan ng estudyante kaya kiratang festival, malilimit tamo po Panginoon, uli na nitang ingatan tamo itang tamo maging kasangkapan kaya pangayawa da rin anak, kaya matinding pandemya dela ng tamo, at tamo rin makasira kaya pamag-aral da, ano ka rin niya tabi sa makadisrupt kaya kanilang klase niya po. Kanya maintuntang niya luwang paralan din, challenges na naman din Marvin ang po comfort, ano ka rin lilipat tala rin schedules karetang holidays, dahil nga liwa po kakanatala outside class hours, at dahil nga liwa penikong ng tamang weekends lab, ang kanito, alata mo pong dadamusakan ka rin ruling isang buwabang orders na po rin ikiratang maliwang government agencies. Kung fair, ating ka nga mano? Antimo itang keng finale, itang last day na ning sinukwan, challenge siya kanya nito, uling itang dakalataw, ang pungalo sa Tabesa Vela, ding performers, ding manal din, medyo challenge siyang bagya. Mga naming plano tamo ka rin, Erwin? Kapilang tamo po, may kamiting tamo kang beda rin ng Megawag. Bisa in King Capital Town, no ka rin ilang mismo makasadya lang makiadwangan kita tamo, uling yung karela heritage community, heritage district o they call it heritage town actually. Karing tayo, kaya lang kanyang gawan itang culmination day. Symbolic po, uling hidden private company sa rin kaya gape tala, kasaw tala, mabuhat kayo, mabayat kaya katamong advokasya ngayon karinla po manibat ang dinganak para magparado. Pero siyempre po kaya tamang mga pamukunin niya ganaganang restrictions sa kailangan baka kanita manatili lang safe din kaya katamong kayanaan din niya ganaganang kaya begin. Ipot ang kaya kanita ikaparada po papunta kening heritage street ning Consulhi, papunta kaya katamong arap ng munisipyo, symbolic, uling San Fernando bilang capital na po ng Pampanga. So dumalan niya ka rin, keniking Kapitolyo, kung kayo papunta keniking Heritage Street training, papunta keniking Katang Munisipyo, and then king Pampanga High School po kanito. Eventually, may ka-interpretative dance competition po kanito, itanggap pa na po keniking Robinson Star News Pampanga. Okay, so kasanting da rin kanita intutunan ninin nang yako malati ko pa mo siguro nang may makbunging pinatubo at yoko paking edad kay anam ko pa yata kanita nang makbunging pinatubo so
Reni pong maging kwento da rening balang banwang sa celebran tayo yung Sinukwan Festival ni banwaya pong pami paganaka karetang pegdalanan tamo. Nadin-imaginan ke hanggang milabas nitang pisasabihan tamo nandin. Imaginan ke po itang amano ng Kong Irvin nandin na ketang ditak danemo pe paboren. Ditak danemo pe paboren. Ditak danemo pinlanong ilipatan na lamo. Imagine ang king sarili ko ketang edad kong grade 2 kanita nang ikit ko ring bakwit miras laging Santana. Hala ko pang kamuang bala ko atin mong malilyari king malaot na kailangan lang lumipat. Ala po king isip ko bilang meto nga grade 2 na atin palang mas mabayat pang kwento kanita ni. Nanuya kaya yung maging kwento na ning Pampanga nung kanita sabi napin kong Irvin. Linipat da katami. Mipagkarot ko siguro kasi king Santana emya po masyadong penamdaman pa kanitang bandang magumpisayang pinatubo ni itamong ashfall yang miras yata king Balen Santana pero gulot na nita na megi kaming evacuation center. Balo ko lang klase niya medyo matutula akong bagyala kaming luging klase kanito. Sareng classroom lang ginamit ng evacuation center but nonetheless na I imagine na ating niyang mas mabayat pang kwento gulot na nita niya at nang may kaisip na ako, basta balo ko yung Sunukwan Festival, laban-laban wala namang kain atin na po palang values, Reni. Makanano tala pong papasa, Reni, bilang board na nining Sinukwan Festival ay ni. Makanano tala pong apapasa karetang maging party na ning festival, tetang values sanang kalupa ko nenge ni. Ikit kaya pang mas lalo keng liguran ng Sunukwan Festival at mas lalo keng liguran ng pangakapampangan kuling. Tinalakad ko pala as young as I am right at ketang panahon na ito kaya po makantang panamdaman pero bala mong yan may nanita aliwa ko panamdaman makanano tayo pong apapasay ni king kwento ngayon ni karetang maging party na niting festival. Itang nung yang atatandaan ko, there was a time around 2015 siguro niya po rin magkamali. It was the 25th anniversary naman ng pamamakong Pinatubo. Again, it's not the eruption of Pinatubo yung kinakampag masusan. May itang indomitable spirit na rin Kapampangan. At hindi akong gawa it's a production called Concerto Pinatubo. Nung nuwa rin kinwento baking, may itong almost 2-hour show, makanano yung milyari, makanano lang tinalakad ng Kapampangan, at itangaman ng makanano tayong pinasa, karening bayong, kaya karening bayong lipi, o dahil iningkir katamong sukat ipamana karela. Kanya, detang kanto, dening may gawa nga pang minunang panahon, ngayon kakantado pa mo rin na. Dening hip-hop competition, nung pansinan niyo po, teterak ng moderno rin anak, pero yung musikada Kapampangan. Makayareng luda. Then drumming bugle lahat competition, bistaman bala mo, daywan niya kaya katamo, in drum and bugle or drum and lyre competition, pero yung karel ng titikting. Then natin kukusing-sing o kaka. Then yung pakiling mo. Detang makanya na inyong malatiko, retang kantang magpaganaka kitang initan. Pero yung maragula susi, nung makanano yung mipasa itiyapin ka, makanano mo lang agyagan, dahil sa lukuyan ng generasyon, ditak-ditak, yayanad mo lang, yayabe mo lang, kaya kinatamong advokasya. Kaya kung bala mo, it is being passed from one generation to another. For example, then kung may mo na kanito, di Tanjeri Rodriguez, yung chairman po niya anak mo Happy ni Coroli Rodriguez. Nangyayang po niya Biyernes, itang ng bunso na, na ni actually isipin na. It was a very beautiful gesture. Isipan ko kasi, sabi ko, Coroli ako dapat atin ang manali ng next generation. Kaya ayo, ako kaya kami.
nya mano kita na atin bangka nita wari po ang ating buring tuturo nung nanumaning kabiyayan mo nung manay ito hanggang manul siya papot ang meron hanggang mangalaya mo kitang sinulad mo para mabiyasa datang yung panawag manay nung manay anti mo metong kang magaling nga gagawang Amerikano barong may aturo nung may lileleke ka diri na ni Dia ket ang gagawan mo ang gapot ang yang mismo kunanan ni karayon at yang mismo pagdakanan ni makina banghalita gawayan namang malan so ready kung kikatamong mialo-aliwang produkto kaya ti Pampanga makanyang lanang mga papasa karelang anak kanto kareng next generation. In the same token, in Kiratang Festival, bangka nito matining niya liwa-liwa tamong activities all throughout the year. Agkatala po rin kalupatamong fellow cultural advocates, din kung cultural workers sa rin, kapuso tana, kapamilya, kasanting na kini, Marvin and Kongfong, alakang kalaban po at ang laban mo para ganyang kultura. In balang nitong alawin ng straight at any kakontra, alang kulay kayo nun abe-abe po ang tungkol kayong kultura at pamanay gusto niya. Confer, ating kangamano. Ani akasanting taay. Nandiyan sinabi ng Erwin, ang reality na nitang backup. Dapat natin ang backup. Bakit siguro na magtuloy-tuloy ay yung gagawa na yun. Itang term ng Erwin nandin, itang word indomitable. Itang yung sa-celebrate tao kaya ni Sinukwan Festival, I think kailangan klaro yung itang indomitable spirit na ning Kapampangan kay ba't nang memakbong ning Mount Pinatubo. Kanyang balata mo, lanang malyari, balata mo, yapi na yung kawakasan na ning kakatamong community, ning kakatamong probinsya, Pampanga. Pero matapang lang ang Kapampangan na siguro po pwede na sabihan Erwin, detang maglid ka rin, uling maragol tao, tangalog ka rin. Nung ali, alata na sa alang yan yung Pampanga. So, why rin sa celebrate tamo, that indomitable spirit, itang kabuburian tamong talakad pa si Bayo, ang kabuburian tamo na etahayalakwan ing probinsyang Kapampangan. O yan yung sa celebrate tamo every year. At nyapin title tamo, The Soul of the Kapampangan ing Sinukwan, ing Denke Katam Festivals. Aniya kasanting ta sinabi ng Erwin nandiyan. Sana rin Kapampangan makirandam nga ni imarites tayo po ito, ikalat tayo. Sinukwan, ing sa-celebrate tamo, itang kabuburian tamong talakad pa si Bayo kay ba't na memakbong ng Mount Pinatubo. Kaya talaga ako man mama ko it's a universal value hanggang no ka rin po. Mag-fail ka kayong metong ay exam o talakad ka pa si Bayo, grade pa si Bayo, mag-test ka pa si Bayo. May pasarit ang kiyang thesis, i-revise mo, patulungan kayong kiyang mentor, ano yung dapat at ka rin. May siray kaluluto mo, patulungan ka rin makaintindi o ba't kailangan kapilan may ka na yung makanyang nasangkap. Hanggang kailangan pa, malan niya, structural pa ka, yung importante, biyasa kang pasibayo ka, magbiyasa, nga natin kami yan, tutulog na kami kanita. Potang yung kaso, sapak ni, nung feeling na paniyang sapak, hanggang na nang may pandinan naman ito, yukse mo. Ang timore, nung halimbawa, bus-bus naman kaming kasa mo, hanggang di na may pansyanin kaya kang maestro, hanggang mo kitang tumulo mo, kitang kakanana ka rin. Nung atin naman pakap, makanyang tulang. Hanggang na yung bulusan ng pang-additional na laman ito, nung kailangan niya pasapakan, alaka rin nga kanakarin mo adagdag. In the same token, impalang Kapampangan kaya katamo, neto ma-value na sukatabalo yapit ng makasadya kang makiranda, makasadya kang mabiyasa. I am 57 today, pero dahil ko pa ibalo, I realize ko. At it's every day is a learning experience.
we have to be humble enough na hanapin kabang mababalo mo, kanita mo mabalo, hindi ka kapabalo. Nya maulagay ating kan diwa na ni bisa pang mabiyasa. Isa pang midagdagan, alakang takap bilang tasa, kabusbus, bangkan nita matitipo ng kerang at mililagay kera. And worse, tamo sana feeling sapak, bangkan nita adi nang nakatapot. Kota kasi isipan mo, balo mo naman, ala nang pwedeng turo kaya ka, hanggang nakakaisipan ko, maging stagnant pa ka. So, ready rin kaya katamang mo rin ituro hanggang ka rin kayanakan. Lalo na yan, kakakita naman po, talking of values, isipan na rin kayanakan yan, paluda naman. Uling isipin dyan ni Google, di pari Google. Dakal ko pa ako pinya ka rin patang din, at ang nakasabi mo na, ako rin in the same token na kilala ko. Kikilala ng kumpanya, dakal ko pwede nga balo, mas karetang makayanak kaya kami. Uling, yung sabla, panibala ni nga kung dinukya katamo kaya leleng, kareni nga aluan tao bang kanita, ating turo kaya katamo, ating maulagabya sa tang patulog nyo. Ngayon kaya katamong talking ken festival ini. Tamo pwedeng ipasa karela, tamo pwedeng ituro karela, kaya katamong gintong pamanan, nung ilang mismo, na receptive, makasarala, busbus lang, o kaya makatakap lang, or feeling sapak na lang. Kanya, south-south tamo ako na nung walang ganap kanini, isipan, pangawada ka taring Batanggenyo, o rin Katabiggenyo, o kaya rin Pangasinense, ragawan nini para kaya katang kapampangan, itamong dispo niya, south-south tamo po kaya niya, at matula ko itamo, ikakaintindi itamo, karas kayong kakatangan po kasi, at bilang laiko, sasalpan tayo, bilang laiko, manalakaran, metong yung expression nining gagawan tamong pamanalakaran para kayong kultura, ang timong expression o pamipatuyag na ning kakatampangang Kristiyano, magsilbikan sala ang popang magsilbikan kalat, metong balanti mo ngasin, bangkan nito, midinan lasa yung katamong gagawan bilang kapampangan. Wow. Malino yung ganin lato na mo talaga teterak ang popang magkanta yung Sinokwan Festival, ang popang beauty contest sa mga ragula, headdresses, mga something ay mahalan. So atin niya talagang hugot, atin niyang panibatan. Kaya katamong kasaysayan bilang kapampangan, kaya katamong kultura, at pakatanda ng tao, potang alayang kultura yung metong abalen, alayang kaladwa. Rin gusto ko na, alayang espiritu. Totoo ito. Ngani, iya ko mas akakit keng salamin niya ing Sinokwan keng metong matatag at sabi namin tang maging resilience tamo ketang milyari nga itan ketang nung nanin manita at medyo kakandutan ako puso ning kwento ngayon ni Ngenin kakandutan ako in a sense na atin tao gulot daretang pamanalakaran na inineng. Ating tao, ating menalakaran para kanako. At sana akit talaretan retang ninuman detang sabi mo pinandin ketang first part na ning katamong discussion king kongreso di takda na katamo mo tinukli pa kasaysayan. Pero atin sigurong taong tinalakad ban kanita sabyana pwede uling ren kapampangan nano maning malyari karela, talakad la. At dapat ikatamo bilang Pilipino, di nang tala pa mo ring pamikatagon na talakad la at abayan tala Siguro pa magpugi yung buri kong ibiya karetang taong kareta. Nung aliwa karela, potay ako niya sabing ama nung kapampangan at sabi mo pin baka Tagalog tanang yan sasabyan ninuman bureta, yako, siguro at some point atin tamo rin sigurong maging utang alub karela uling ilaretang menalakaran at sinabing pwede in kapampangan kailangan niyang tikdo at iting puso ng Sinokwan na kailangan metong tamong
kultura, metong tamong balen, metong tamong probinsyang ating kaladwa. Ban kanita magpatuloy ta. Nino kaya reta? Yak makikurious ko talagang bigla. Nino kaya reta? Para po ilang makalingan Benny Saremi, Hilary Mr. Jesus Lasatin, di Tanjeri Rodriguez, di Mr. Lagman, di Confer Kailao, di Oscar Rodriguez, Reni po rin Father Restituto Lumanlan, SPD, kay pat ding next generation, tinutila po nyari nga anak dareta, kaya betala po hindi yung current board, kaya betala po hanggang yeni, di Ma'am Lu Javier, di Angelo David, di Mr. Rosel Satin, di Rolly Rodriguez, at kay batita mo po, makayantabi, reconquer, kaya bela po magkikatapon Foundation for Lingap Kapampangan. Sometimes, yes, makapagal, sorry for the term, minsan makasawa siguro. Huling nga po, ako rin, aakit ko ining makanini. Pero po, isip po, itang manamunan din na bala mo, kaya siguro kantot bala mo, ito niyang saksak yung kaya puso, nung paboren mo na mo, bala mo yung rin si Shanda ako rin next generation. Ote yung gawa. Ote yung sinalbay itang dapat. Kanya, bala mo you feel guilty if you're not going to do it. So let's just do it a bit. At kailangan mo makabusni kang pani, karetang yaluwaliwan sa challenges sa regular. At yung importante, naninggawan mong paralan. Itakin po ang doon, ang gawan ka, mamaralan ka. Magpalimos ka pa rin na duwang, kalupa mong bibit-bit kaya katang mong advokasya. Nung halimbawa, di takla rin ating makabawal na restrictions, rin halimbawa, ila pwedeng may pitigit din na nakamarahal, kaya naldo na ng klase, at hindi pa naman aliwang aldo, pwedeng gawan. Kaya katama po kasi 25th year anniversary ng Sinopon Festival, it will be a year-long celebration. Makakalat na po yung Pabanwa, then kaya katama gawan. So, it does not end there. Ating challenge makanarudeng sapwan nini, 22nd generation. Wow. Kung fair, ating kamuring idagdag. Ito, bago mo na ako kanyan, detang kakatamong tatangalan, talagang meglid. Diyang Kapampangan, very resilient law, pero ating taong tinalakad on their behalf. Then rin sa Pampanga movement na Irwin? Yes, from Save Pampanga movement, kay ilaretang kayong Physical Pampanga, then naman kayong Solo Pampanga, yatin ni FLKI na, big metamorphose siya rin. Pero kukutang naman yung kayaliwaning gagawa ng Sinopon Festival. For example, yung cultural itang pageant yun, Lakan at Lakampili. Kaya liwa po ka rin regular kay Digligan, no, ka rin Leguan, Pasensihan, Pasantingan pa. Putang nung may kapanal din ako po Kenya, bagot mo rin ang mga regular headdresses sa Reta Conference. Kasi Kenya na makikilala rin kaya katamong choreographers, detangausan tamong designers niya po. Dadala din yan, kakarin yung national pageant. Then yung kaya katamo kasi cultural pageant siya. Kapampangan, isa sabihin, Kapampangan lang mga iba't din kaya katamong contestants. At hanggang malyari, yung karya ng papagit na talento, it's all about the Kapampangan. Minsan, nakakupin. Sipan mo yung mag-rap ya, pero ating kupusing-sing niya pala yung na. Something like that. O kaya, tigtigya, instrumentalist siya, mabigla ka, aliwayang areglo, pero po ang pakibaluan ngayon ng nanitang musika, it's all about, again, Kapampangan music ya. So, kailangan biyasan na naman din kaya katamong makibat tungkol kayong kasalasayan tamo bilang Kapampangan. And in fact, ating tamo pang spoken poetry this year, it's called Karulugan. Nung rin may
no ka rin niya makadulugan, no ka rin niya papunta, yung kaya kang gagawan. Dening kalupa tamo, dening partners tamo kumareni, ipasyan de in karelang lugod kay nga mano, pati na yung pamipasa ating kaya katamong pamangawang poesya, kaya paralan na akma naman kaya current generation. Kanya spoken word poetry. Nung no ka rin alalang metro, alalang limit, detang karelang linya, dapat andat pakiramdaman mula atin lang hugutan natin detang karela sabihin at deni mapanikwala ka rin kaya na ka nasalukuyan. Yan, napukakaling kahit tamo, in fact, atin tamo sana po plano mo naman yun yung patenakan. Nung no ka rin bala mo, yapin yung pautaan. Tungkol naman kay katang kultura, kay gamano, trivia, kapampangan history, ding pisabihan ang po pang pinikliganda. At mo naman pasantingan obra nung no ka rin rening gawan ng artworks, essay writing, etc. Tungkol nga kay katang kapampangan. Dakal, atin mo naman musikang kapampangan na gawan tamo, nung no ka rin may aliwang genre, kay kapampangan music din pagkita, ating Apulosa, ating Sapatsa, ating kundiman, ating may aliwang modern songs recently composed. Bangkan nita apakita mo na iglegwa ng kapampangan music. So, samot-samot nga po yung kiratamo yan ating masanting mo naman, atin mo naman kurang-kurangan. Nung mo ka rin, ligligan ka rin meraliwang balik, bang kanita ipakit i-demonstrate at iluto live in heirloom recipes dati at ang karelang balen. Bang tarin niya lang makalimuan at natin kukutang yung makanal ng ipasa. Yamin po ini, bala mo pilpul talaga yung bawal da rin yung rin kaya katamong magluto ka rin niya luwaliwang balen. Ay karin lang mo kilala, kaya ba't nga ini ipakit talaga ka rin publiko bang anta, mabalo na naman kare nga liwang kapampangan. Makanano for example, yung mag-preserve kay ngasan, makanano yung bangi masira, gading kaya katampamangan, dakal, para yung masira yung tagan na hindi pwede mong gawin. O rin po rin ipakita mo, kanya very exciting niya po yung kaya katamang 25th year anniversary na po yung kaya katamang Sinapon Festival. Wow. Jampak na jampak ya po yung 25th year na kadwan pulot 5 anibersaryo na ning Sinukwan Festival. Siguro i-digest tapang bagay kaya katamong pisabi na medyo makikiliti na ako dyan karatang santingan at karagol na pala ning kwento na niting Sinukwan. Sabi natin Kongfer, sana maramdam niya ini. Gani Kongfer, panamdaman ko na bakit kailangan tayong pisabyan kaya katamong radyo iting Sinukwan Festival. So kaya kami pong pamagbalik na basan tala po rin greetings na rin kaya katamong kayabe at detang mapila na kwento at mapila na kutang da siguro nung nano pa yung bulida nga balo keting Sinukwan Festival. So ako po mama ko at magbalik ya po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. Kambening maglapo tula, pauli ning kalam ning mabiya kristyanong kasalpantayanan, kikilalanan tamo ing kayawsan bilang laiko, nung makananong misundu ing pamanyulong, pamipalalam, at pamipalaganap king pimama ng mayap a balita, lalong-lalo na karing kapatad amay na, milelele, melili at maluka. Babiyane po kaya kayo ning Archdiocesan Council of the Laity, king pamanimuna ng Brother Banjo Serrano, at kambedering miyayaliwang lupa at biyedering laiko ning kakatamong Archidiocesis, ing meto nga programa, nung nuka rin ni kapami katagon, banpisabian at panigaralan, ding ega-naga ng paninap, pigagap, at buring paintungulan anting laiko. Bantuniyang panamdaman at biyayan ang timong komunidad ang mipapanganap, mipapananggap, mipapangadi at mipapanantabi. Ding miyayaliwang lupa at biyadaring laiko ning Archidiocesis, ilang maging siwala at imahe, ban mika mas malalam a pamangilala bilang laiko, karing miyayaliwang kalam at karisma apig kalubning Ginoo king balang metong, ban kanita deting kalam, tunelang magamit anting sulu at asin,
king kasalungsungan a pamangailangan. Mekeni at abe-abe talang pagmasusyan ding grasya tamo. Programang makarikil kering kaparang laiko. Iting programa maramdamya king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, balang Sabado, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ning Beni, at apanalbenya king Facebook live streaming king at official.asf radio. Mekeni at matsasanmetong tamo king programang Like Ko, Love Ka, programang makiramdam at magparamdam. Kakaluguran, ing radyo ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod na raramang tatanggapan ring kasawpan, aboriyong ipayabot. Deti maragulang asaw king pamanyundo ning kakatamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilatan ning radyo. Kambening kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras na king radyo, ring kaya kayong kasawpan. King GCash, account number 0905-319-4871, ang maki-account name, Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049, ang maki-account name, RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632, ang maki-account name, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at Ginoo, agasa na kayo sana, tingke kayong ganaka. Magbalik po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like Ko, Love Ka. At bayo tayo po isunduin kaya katamong kwentuhan, pakiramdaman tala po at basan. Thank you katamo pong mensahe, iba't ka rin texters at andim mo rin ka rin comment, da po rin kaya beta mo king YouTube and at the same time king kaya katamo pong Facebook. Yan. Thank you katamo pong Facebook viewers, si Ann Guevara, Lorenia Detran, Lizelle Beltran Zunga, Weng Sibal, yan, Aching Weng, yan. Kong Joe Pagyo, hello po, maya pa, gat pa na, or bengi na pala, yan. Emmanuel Emrica Friending, kanako pong kaklase, Sally Galang Conanan Santos Luisito, Mayet Omalsa, Luz Yama, yan. Jeffrey Manansala, Nadine Sunga, the second, Mensi, kaning, ayun, medyo masakit siya pong bangitan na kayo. Apelido pasensya. Nako po. Sabi na pong Miss Mensi, Maya Pabengi po kaya kayo man. A blessed first Advent po. Like Ko, Love Ka. Ayan po. At anting mo rin po kaya kayo. Blessed first Advent. Sabi na naman pong Jeffrey Manansala, good evening po sa lahat. Yan. Sabi na naman pong Luz Yoneyama, good evening po sa lahat. At sabi ng Kong Joe Pagyo, dakala salamat Kong Joe Pagyo JBL Hospital, makiramdam kayo po. Maya Pabengi po at Happy New Year. Yan, karen pong King JBL. Facebook comment mo naman Tita Adela Obahan. Maya Pabengi po. Manalbe ako po. Hello po, Tita Adela. At happy birthday po kang brother Irwin. Yan. Kong Irwin, gigreet na kang Tita Adela Obahan. Yan. Sabi na naman pong Tita Linda David, yan, a blessed day and a blessed day po. Good evening po. Our group of older persons never miss Like Ko, Love Ka every Saturday. I wonder how our elderly can contribute their share in the activities of the parish. We do. Do we have ministry for old person in the diocese? Yan, natin niya pong masanting kapanyausan ni Tita Linda David kaya katamo pong diocese niya. Nanula po kano ring ministry makibat para ka ring older people. Or nung makananula pong pwedeng makyabe at makiyagom king karelang aliliwang activities na ning katamong parokya. And congratulations kang Ninong Banjo Serrano for leading the laity. You are doing great job. Great. God bless you always, sabi na. Dakal pong salamat, Tita Linda David. Weng Sibal, sabi na naman po, hello, Maya pa oras po, kaya kayo nga
karakal ko abalo na pwedeng pibulayan. Ayan, sabi na po. And sabi na pong Clafel M. Bendiola, Maya Pabengi po, and happy birthday, Kong Irvin. At syempre rin kakatamong regular listeners, Pampanga Provincial Jail, Security Guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, ASF, DSF, Building, Tita Paz de Jesus, Spiritual Children of Padre Pio, Cherry Pie Salon of the City of San Fernando, Imang Nene Canlas, Tatang Abel, and Imang Prima Kiwa. Yon. So, mangisnawa ko pa ang bagya. Ayan. At susundo tayo po yung kakatamang kwentuhan kaya na pong Kong Fer at saka Kong Irvin. Kong Fer, ating kang amano. Wait ang comment ng sister na nilagyan ang chicken din. Linda David. Sister Linda David kay Yes. senior citizens. Oh. Na siguro note jay sabihan tayo kay ACL po tamisa na meeting na. Wow, itang potang kay masanting yapin naman nung nanula ring masanting dang ibye kareng kayanakan kalupan itang topic tamong pisasabihan ngayon nanula mo naman detang kultura, nanula mo naman detang pangadikan nita, nanula mo naman detang kasalpantayan ng pota makalingwan na kailangan may pasa ka rin balang generasyon. Siguro masanting yung pibulayan talaga yung meging topic tamong yan yung bengin niya, Kong Fer. Specifically, Kong Irvin na pong Kong Fer, nanula po rin kaya katamong specific activity sa gawan king December 6 to 10 na niting banwang 2022. Abanggit ko lang po rin ang naliwanan din. Dungan kaya po ining ka na ako. Kaya mismong December 6, kaya ang grand opening tamo po King Robinson Star Mills, alas 10 na po ni ngabak. Asaksiyantala po ka rin din kaya katang pamangan ng puong kapangan, inggayak ang puong piblas, at ing maulagay tang obra sagrada. Nanula po, dahil gawada po rin kung nililayo ang po rin kalupa ng ecclesiastical artist din mandugit tamo po rin kaya katang lilimos ka rin kaya katang larawan banal larawan mika karintala po akilala lalo din at kami namang i-feature mo itong kaya na kanong ka rin gagawa yung rosaryo pero alimo dininaning mas nanini linevel up ne pangagawaing rosaryo. Aliwarat ang typical pong rosaryo no ne minsan yang mismo sinulad na po kayo itong national beauty pageant. Naging accessory niya kayang pang tao. Niya bagi mag-evolve yung alam patugot in kaya katamong kultura. Mas may papakilala yung pakareng naliwa ating kasangking lawe ko maragulyang bagi ing ating tamong yearly festival nung karin mitatampok lapid din kaya katamong inggelingan ing tinahanda rin kaya katang kakutan din kaya katang madugit din kaya katang designers din kaya katang composers niya po maralas pa naman balutan na mo itang mala na may gawa akaliman tayo itang designer maralas itang kanta, yan ang baluta mo. Example po nandin, anyang break mo, darandaman kitang himno ng dakilang laiko. Yung balo ng ako kung ginawa kanina. It's a national hymn of the lake. Yes. Inimisan burita mong balikan. Kaya rin pag matusyan tamo kasi baluta na rin produkto. Balo tayong kananing suman, balo tayong kananing gawan ulam mingumba. Dapat mo balo, nino kaya rin tao kayong kagulutan na rin. Masanting pinantin, pilit na akong papagsalitan Marvin, nino rin yung tao ka rin, pilit ng pakibalwa, nino rin yung kiratamo modern day heroes. May malasakit ba kami salbahin Pampanga, ating kiratang Pampanga. Masanting pong babalikan lang parati, nino rin yung tao kayong kagulutan dareti. Para pagparangalan nun iyapining paralan ba kanito, akit ming kaya kang paintungulan, biyasa kang balikid kaya kang pibatan. Nepo.
Kasanting nandita. So December 6 po yapin tayong karelang abangan. December 7, 8, 9, 10 ano la po ring baka nita ring manantabe. Po tamintala ka rin maliban kitang makipanganla akit de po itang mensahe daretang aldong areta. Akit de po ka rin detang melungaliwang manikin ng aring sinukuan pero deng designers deng kapampangan designers mika liglikan la piblasan de keng melungaliwang paralan nya pasantingan ng gino po yung masanting lonto matipunong aring sinukuan kaya tangal daw ito niya po at deta manatili lang exhibits throughout. At ating kapampangan hip hop competition kay December 7. Kanita ito maganap mo naman yung pre-pageant ng Lakan at Lakambini ng Sinukuan. Kay December 8, ating tao makaplanong patenahan which is a quiz bee on kapampangan culture and heritage. Ating kurang-kurangan, ang intertown competition on heirloom recipes. Karulugan, which is the kapampangan spoken word poetry performances. Nepo. Dari rin kakatamong kapampangan poets. Anak-anak lang po rin. Pero ang kapampangan mamawesya. Gasa lang midkas kakatamong sarili naman. And then December 9, may kamusikang kapampangan ating coronation night na po ng Lakan at Lakambini. Kaya December 10, yapin po yung culmination tamo, ating on-the-spot photo contest, nepo. About the street dance competition and then the free interpretative dance competition kaya tanggap pa na po. Sabi mo, papakya po yung kakataang parmingo kanita. Nung magyari po kunang-kunya naman pamikatago nepo. December 12, ka dinner for a cause tamo para naman kayong Mother of God Counsel Seminary para kayang 75th founding anniversary. Umpisan tayo po yung launching na nitang kiratang proyektong King Matwang Bale, makasadya Mantabe. Yan. Re-remind daw po rin anak na pong ningin doon yung maya pausok ni sana na para kayang kabelwan da rin kaya katamong makilang naman po. Yes, oo. Kong Irvin, okay la retang sinabi mo retang itinerary. Para kayang ka. Para kayang ka. Nanita kong fair. Ating ka nga mano. Para kayang kabelwan da rin kaya katang makiramdaman po pang manalbe. Deni po nga doon kaya be ko anak nongan ning Mother of Good Counsel ning indong maya pausok. Sisingilan na nakatamo ning Matwang Bale. Anyway, Kong Irvin na din nabanggit mo laret ang programa pero bala mo akaligtaan mo nung nokalin na maganap. Ita mong December 6 yung hatatandanan ko, King Robinson. Datang 7, 8, 9, 10. Open la ba ka rin public din for face-to-face viewing? Sorry po. May nasa po maghanap lang din ni King Robinson Star Mills Pampanga, yung partner tamo po for so many years. Nung magaganap yan naman yung Giant Lantern Festival. Kaya pong tema this year, kapag masusyan, apilak, kapasalamatan, falak. So Robinson ngan po Ita mo kanyang kaya rin. Opo. Ita mo kanyang Irwin. Opo, street dancing kaniyang maganap. Atin tamo pong atin tamo pong Okay. So atin nga mani kong fair itang street dance lo kanya po maganap ita kong fair. Itang street dance tamo kanya maganap yamo maganap pala kayang Kilwal kayang magumpisa kita King Heritage Park yata hangga City Hall, Erwin. Siguro, kung fair atin niya sigurong kain ay may kapagbaling ni Kong Erwin. Kong Erwin, ita ka nung street dance siya mong ali maganap King Robinson balang kanya ng aliwang... Mag-umpisa mo po kitang King Capital Town, King Heritage Town ka rin. Ting parada, dumaan niya King Raping Kapitolyo, panangkay kitang King Ponson Hay Street, papunta King Munisipyo, and then towards Pampanga High School na po. May nasalos kaya nila po King Robinsons, although maglaway kami pong masanting panlugar para King Kiratamo, Kapampangan spoken word poetry performances, itang karulugan na sa miuling manintun lang kainik bagya uling. Wow. Then Kiratamong spoken word poets,
atin lang pahintunan na specific environment na kanita mas yagkas daw masalesya rin po Yes, itong pasyente. yes. Well, and at the same time, masanting niya mo rin da ring manalbe, makapit na attention tangan chuya ketang lugal na pwede yang manyali, Opo. and at the same time, atin yang... Basta rin, welcome lang ang pureng Kapampangan na po pangali Kapampangan. Yes, ban ganita, itang kwentong Kapampangan, kareting miyayaliwang aktibidades, akit taya talaga. Makanano yung magluto, makanano yung kabiyayana, makanano yung magsalita, at makanano yung siguro mekad, karetang spoken word poetry. Hakita mo rin, makanano yung maglolo, nepot, atin mo naman makantang kwento ka rin. Usually, bakantala rin ang balo kong spoken word, ang hugot-hugot, ada Pero lawin tayong hugot Kapampangan, hanapin. At nung nano yung mata. May excite Atin ko. mo naman trade fair. Atin mo naman trade fair yata na Irwin. Opo, kaya tayong pamusni na po, kaya tayo mismong pamuklat, Kinaldo, December 6, nung ka rin mismo Robinsons, ibusni tala po rin ang exhibit 10. Makapanyali kayo at mas murang presyo, datang mialwaluang delicacies sa pamangan ng pangkapangan, daring gawa daring Kapampangan. Ala namang imalan, po taret ang aliwa ring Christmas party, daburi da native ing susulod daring Christmas party. Po ta makasali lang makanita, ala naman kanta kong Irvin. Akit da po atin mo naman gayak at tiblas, ne po, ampong obra sagrada akit. Datang ketang aldong ito. So, Yeah. makasali lang imalan nung sakali man kong Irvin. At sila po rin designers ka rin na usually maglakwan na pong calling card. Then, kung nano po itang aboriyo kareta ang lalamda, itang gewarang disenyo, malyaring magpa-customize kayo po karelang designs. Mapansinan po, ito niyang kayabe keti, kayabe itang alumno si Rob Sikia. Ali, kasi in Christmas party making eskwela, kaya metong ako operative, native kasi susulod niya ako tamo. Pota makasali ko costume ko. Okay, so kabalen, kaprobinsya, kalayko, kakaluguran, dakalya po yung pwedeng abangan tamo kaya daratang sinukwan. Opening niya pa mo po ini keng 25 years celebration tamo na 25th anniversary celebration na ning sinukwan. Sabi natin kung Irvin nandin 1 year celebration niya pa ya po iti. So inipya mo pong 5 aldo ngay ni mabsita na makanano pa kaya yung pabano ngay iti. Keng makuyad sigurong amano nanula puretang burita mong lakwang mensahe kareng talapakiramdam tamo kareng manalbe mo naman kareng iliwang social media. Nano po yung mensaheng buri yung this year, dakal tama po challenges sa harapan uling. Nung apasinan tamo po, kening banwa ngayon ni, mika transition period tamo kay bat na ning ngadwang banwang pandemya. Kasanting na ako Okay, confer. Medyo may puto walaya. Ika confer nano yung mensahe. Ayun, atyon Okay. Sige, Kong Irvin, atyon na ka ulit. Sorry po. Minsan madidisconnect ko ata. Anyway, ing masanting po kinitang despite the challenges sa harapan tamo, kulang ta pondo, magkasakit tamo ka rin restrictions, kaya tamo, may nga rin tamong dano makupit. Maintun at maintun niyang dalana na mamusbus at mamusbus siya, bangkanita, idagul na ning idagul itang gampotang kay bika mag-flow ya kari itang danong epo. Makanya niya siguro dapat ng katang advokasya, nung alis tong may sabat tamang gata na ka rin, bulok na yung danong kanita. Maging stagnant siya. So the only sign of life is growth. Nung etamo daragul, etamo susulong, alam biye. Kanya, kana akong ini apin, kaya pa magmasusik, kana akong kaya baitan. Abangan kaya po yung alas 12. At lukluk ko, pasalamat yung apong ginong, kita mo mang mabiyeta mo, nakaragula bagay, dapat tamang pagpasalamat, ikita mo, dakala po rin mayag na sabihin,
dakala rin may takmo sa biyeke katamo. Kareng kakalaguran, kareng kikatamo pong kapamilya, naaliwaki katamo rin kikwana ni ngapagin mo. Uli na ning pandemyang denasan tamo. Pero pasalamat tanga lang patugot, ita mo mang mabiyatan mo ako pin, at realize tamong kalusugan, yapining tunay kayamanan. Salamat kay presensya na ning balang metong kay kayo, abi-abi ta pamulin, at atintang pagmasusyan resiliency na ning Kapampangan, at chuyay mabiya kasalpantayanan kay katamong laiko. Nyamisan ting kung akasabi kay Sister Adela Buahan ako, remember, 99% lareng laiko. Ngayong Santa Iglesia, man makasalali karatang 1% apari ang buong Andre. Ita mo yung mas ating puwersa. At pwedeng ipanalig mo karening 1%. Yung katamong kasalpantayanan. Ita mo pamurin yung nabiyabe bibilog kayong Santa Iglesia. Kanya, we are a potent force. Ating importante makananutang matipon, mukeng biya kasalpantayan nun keng pamipalaganap ni katamong kultura, pamipamana king katangamanong siswan. Nung mo ka rin bibiyayan tayo yung katamong pangatao, papasyag tayo keng may alualiwang aspeto ni katamong biya bang kanita magiyang makabaldugan para ka rin sabla. Amen. Kung fair, Ika, makuya damano para ka rin makiramdam. Wapin, mag-overtime tanan na ako, burik yung pasalamatan mo muna, Yerwin. Maski kebay tanang ini, ing oras na sinyer na kaya katamo, at ikitamo naman, dakal tamo abalo, sabi nating weng, dakal niya pwedeng pibulayan, Yes. karin din dam ng yaning bengi, at ika naman, may kiliti ka nga man, mo karin kaya nga abalo, so sana rin kaya katang makaranda, makantala mo naman sigurado ko. So, supportan tayo po ining Sinukwan Festival. Magandap ngayon first week of December. At magtatamo po ka rin yung lugar, ang po ka rin yung aktibidades. At makyabe tamo. Baka nita, dakal tapa abalo tungkol kaya katamong kulturang Kapampangan. Okay, so dakal pong salamat kaya rin kaya betamo ne. Kung fair, dakal salamat at saka kong Irvin, maya pa kaya balitan, maya pa oras kaya ka at dakal pong salamat ka rin kwento yu. Tutupin dakal ko abalo at gulot daretang timan, gulot daretang tikas daring lakan at lakambini, gulot daretang mapagal at mapaling terak dareng anak atin pong kwentong mamantabi at kwentong tinulak karelaban kanita ilaman lumaban la nung nanuman po yung laban na harapan tamo. Yung pandemya metong niya pong pagsubok, yung pinatubo metong niya pong pagsubok, pero yung Kapampangan tinalakad dya libotad na niti. Kapampangan ko po at pagmaragol ko iti. So kambeda po rin bibilog king Archdiocesan Council of the Laity ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, king pamani muna na po ning kakong paboritong Ninong Banjo, ning Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. King radyo na ning katamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po Kuya Marvin. At kaya kaya po Kong Fair at Kong Irvin. Ako po Fair. Yan, mamon na kepo at pasalamat kaya kayo nga. God bless everyone. Happy New Year po. First Sunday of Advent at panibayong likas ng banwa, panibayong pag-asa. God bless everyone. Pinagtataka sa paspas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Ng panahon, laikon ipinahayag mo, mabuhay ka
salita mo. Ika'y hinirang bumayo, saksi sa bagong milenyo. Ay kung dakila pinagtala ka sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa iyong simbahan. Kaysa ng mga pari, religyoso at mga madre, laiko ika'y itatangi sa mataas na tungkulin. Sa kapwa'y magsisilbi, maghalay ng sarili. Ay kung dakila pinagtala ka sa basbas ng poong may kapal, tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa iyong simbahan. Laiko lakas ng simbahan, daan ng kapayapaan. Laiko apostol ng bayan, sugo sa sandaigdigan. Laiko dakila pinagtala sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa, pagsamba, ihandog sa iyong simbahan. Dakilang laiko, mabuhay ka.